Buongiorno, bienvenue a cette capsule per prese di colore. Alors, nous possiamo commencer avec le blanc, ou, come in dit un d'autre, le blanc. Poi le nero, le gris, le bleu, le marron e le falette. Falette è un colore potant definito che poi la petot. Le vert, le perse, le violette, l'orange, lo rozzo e ben scioro, lo zono do papillon.